Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi fantasy video na YouTube kanalu Hrvatskih fantazista. Evo nas u pregledu drugog kola i najave moje ekipe za treće kolo. Pa da na našem tabletu prikažemo moju ekipu za drugo kolo, odnosno njezin bodovni učinak. Iako kolo nije kompletirano, većina mojih igrača je završila kolo ili igra sutra, odnosno u ponedjeljak, s obzirom da ovaj video snimamo ranije. Pa evo, krenut ćemo lagano sa prikazom ekipe. Idemo u obranu. Prvi je Robert Sanchez, po meni malo neočekivani clean sheet protiv Watforda na domaćem terenu, nakon što je Watford u prvom kolu igrao fenomenalno protiv Aston Ville i zabio im 3 gola. Sanchez je uzeo 6 poena, možemo vidjeti imao je 90 minuta i clean sheet, laganih 6 poena i jednu obranu, ali kao što svi znamo, golman dobiva na svake 3 obrane po 1 bod, a on je imao samo jednu obranu. 4,5 cijena, 20, nešto malo više od 24%, tako da vrlo laganih 6 poena i zadovoljan sam s tim, možda malo i neočekivano. Sada idemo na dvojac iz Liverpoola koji mi je donesao veliki broj poena, njih čak 17. Prvo ćemo ići na onog boljeg, to je Kostas Tsimikas ili Konstantinos Tsimikas, fenomenalna partija njegova protiv Burnleya na domaćem terenu, upisao je 90 minuta, asistenciju, clean sheet i 2 bonus poena, što je također vrlo bitno. Iako je Andy Robertson bio na klupi, nije dobio priliku i dalje zbog lakše ozljede. Tsimikasa očekujem već iduće kolo na klupi protiv Chelsea, a da Robertson nastupa. Što se tiče Tsimikasa, vrlo dobra partija, dosta ofanzivan prema naprijed, moram naglasiti da i dalje izvodi te kornere, vrlo lijep centar za prvi gol Dioga Jote, ukupno do sad je već doneso 17 poena, što je fenomenalno za jednog igrača po cijeni 4,1, to moram naglasiti, cijena mu je već skočila od početka sa 4,0 na 4,1, a kroz dan 2 se već očekuje i na 4,2, ogroman postotak od 28,2%, iako ga ja još dugo ne očekujem da će igrati u prvoj postavi Liverpoola. Drugi igrač Liverpoola je onaj moj ključan transfer u ovom kolu koji se dogodio, koji mi se isplatio, na kojem sam uzeo 6 poena u odnosu na transfer, što je dosta puno. Riječ je o Joelu Matipu, kao što svi znate, ako još niste, pogledajte prethodni video gdje sam radio transfer za ovo kolo i gdje sam prikazivao ekipu za drugo kolo kako bi trebala izgledati, biti će tu negdje. Riječ je o Joelu Matipu koji je također uzeo clean sheet 90 minuta i taj clean sheet, odnosno 6 poena. Ubacio sam ga umjesto meta targeta, kao što sam najavio već prošlo kolo. Očekivao sam da target krene sa klupe, target nije ni igrao je Ashley Young na poziciji tog lijevog beka i tako da sam tu uzeo velikih 6 poena. Dosta je bilo spekulacija oko tog mog transfera, ali ja ne vjerujem da će klub mijat tako brzo Matipa i Van Dijka, osim ako se neko od njih dvojice ne ozlijedi, a što je vrlo lako moguće da će se dogoditi. Vidjeli smo da je i Gomez ušao prije Konatea, tako da vjerujem da će Konate biti tamo tek možda 4. stoper. Dosta vas mi je pisalo zašto Matip, očekivali ste Konatea, Konate će dobiti priliku eventualno u kupovima i možda u Ligi prvaka u nekoj lakšoj utakmici kada bude već Liverpool odlučio grupu, tako da Joel Matip je za mene bio odlična opcija. 5,0 je koštao i tad kad sam ga uzeo je bilo na 0,8%, sad je na 1,1, 12 poena u 2 kola, lagana 2 clean sheeta, odnosno meni samo 1. Iduće kolo protiv Chelsea, on je siguran starter, vidjet ću hoću li ga ostaviti na klupi ili u prvoj postavi, ali vrlo sam zadovoljan sa njim. Onaj igrač koji mi nije igrao je Vladimir Coufal, on igra sutra protiv West Hama, protiv Leicestera, oprostite, vidjet ćemo koliko će on donijeti poena, nadam se nekom napadačkom učinku od njega za razliku od prvog kola. I sada idemo na najgori dio ekipe, to je riječ o veznom redu. Prošlo kolo je najgori dio ekipe bila obrana, ovaj put je to vezni red, nikako uskladiti zajedno da bude hrpa bodova, ali ajde, krenut ćemo od Jacka Harrisona. Harrison, utakmica protiv Evertona, jako slaba njegova partija, iako je igrao 90 minuta i na temelju toga je uzeo samo 2 poena. Nije imao puno prilika, jedinu priliku je imao u 95. minuti kada je slabo šutirao i tako rečeno dodao golmanu Jordanu Pickfordu. 4,0 postotak, držat ću ga samo zbog ovog u ekipi, vidite raspored, jako dobar. Naredno kolo Burnley, nakon toga teška utakmica protiv Liverpoola, ali igraju doma, pa imaju Newcastle, West Ham, Watford, Southampton, Wolves i Norwich. Jedan raspored lica fenomenalan, iako je Rafinha puno bolja opcija, za mene je trenutačno Harrison tu unutra i vidjet ćemo koliko ćemo ga još držati, iako već imam u planu možda za neko 4. kolo i mogući wild card. Nakon toga Heung-min Son, prošlo kolo ga nisam ubacio, naravno uzeo je 10 bodova, ovo kolo kad ga ubacim uzme 3 boda, izađe u 71. minuti kao što možete vidjeti na grafici, uđe Harry Kane umjesto njega, umjesto da ubaci Kane umjesto Moure ili Bergwijna, on vadi Sona, 2 boda i 1 za clean sheet, ukupno 3. Ono što me najviše razočaralo je da je Dele Alli uzeo penale prije Sona dok Kane nije u igri, što je veliko iznenađenje za mene. Son 24,1%, 10,0 cijena, imat ću ga svako kolo od sad u ekipi. Spursi igraju naredno kolo protiv Watforda, nakon toga Palace pa 2
teške utakmice protiv Chelsea i Arsenala. Naredna 2 kola je siguran starter. I sada ono što je razljutilo dosta igrača za ovo kolo je odabir kapetana. Mohamed Salah i Bruno Fernandes su podbacili. Prvo ćemo krenuti od jučerašnjeg dana, od subote, kada je Liverpool igrao 2-0 protiv Burnleya. Salah je zabio gol iz zaleđa, nije mu priznat. Uzeo je 3 boda. Također slično kao i Son, 90 minuta i clean sheet, 56,2%. Također cijena mu je narasla jučer na 12,6, što je jako skupo, ali isplati ga se imati u ekipi. Puca te penale, ali nije donesao određen broj bodova i svi smo već bili razočarani s obzirom da ga je preko 2,3 miliona ljudi stavilo za kapetana u odnosu na Bruno Fernandesa i tad je već bilo gotovo. Bruno će uzeti hrpu bodova i napraviti razliku u odnosu na Salaha, ali onda ovo se dogodilo danas, odnosno malo prije. Bruno Fernandes samo 1 bod protiv Southamptona u gostima, od njega se puno više očekivalo. Također cijena mu je skočila na 12,1, 58,4%, 90 minuta, žuti karton, nije sačuvao clean sheet, tako da samo 1 bod i još veći podbačaj u odnosu na Salaha. Salah je čak uzeo 6 bodova, dok Bruno uzima samo 2. I tu su čak i igrači koji su imali Salaha za kapetana napravili i blažu razliku u odnosu na Bruna. Sad idemo na napad, najbolji dio ekipe uz obranu ovaj dio. Krenut ćemo od Dannyja Ingsa. Danny Ings 8-0, skoro 39%, fenomenalno za njega. Jedan od ljepših gola, fenomenalne škarice protiv Newcastle za njihovo vodstvo 1-0 u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. 90 minuta gol, 2 bonus boda, 8 poena. Također ono što me razočaralo, Anwar El Ghazi je uzeo penal umjesto Dannyja Ingsa. To su mi 2 penala ovo kolo, nažalost. Ingsa ću za sad imati u ekipi, iako ga nakon 3. kola imam u planu izbaciti iz ekipe. Za sad sam zadovoljan s njim, 2 kola, 2 gola i siguran je starter s obzirom da je Watkins ozlijeđen vjerovatno do 4. kola. Dalje idemo na Neila Mopea, to je moj diferencijal s kojim ja radim razliku, pokušavam napraviti razliku, iako mi se to isplatilo u prvom kolu malo, u drugom onako, s obzirom da je Mopej, imao sam malo sreće. Igrao je samo 45 minuta s obzirom da je u 46. minuti, odnosno u sudačkoj nadoknadi, doživio ozljedu ramena, morao izaći iz igre. Prije toga je uspio zabiti gol i uspio je čak uzeti 1 bonus poen, što me malo iznenadilo. Na kraju 6 poena. Nadam se da će igrati u narednim kolima, s obzirom možemo pogledati raspored. Everton koji igra kriminalnu obranu, nakon toga Brentford koji za sad igra jako dobro, ali Brighton je jako dobra ekipa, nakon toga Leicester doma sve je moguće, pa Palace, pa Arsenal kojem svako može dati gol i nakon toga Norwich. Tako da Neil Mopey nadam se da će biti spreman za naredno kolo. I naravno još očekujem Michaela Antonija sutra protiv Leicestera, očekujem bar njegov neki solidan napadački učinak. Što se tiče klupe, na klupi je ostao rezervni golman Foster koji nije ni branio, Pablo Fornals koji sutra igra, ali nema umjesto koga ući. Eventualno ako ne bude igrao Antonio, onda ulazi on umjesto njega. Pablo Mari, vidjet ćemo kako će proći Chelsea protiv Arsenala, s obzirom da ovo snimamo ranije, ne vjerujem da on može donesti nešto previše bodova. I Joel Veltman koji je morao u izolaciju, nije igrao ovo kolo, očekuje se da bude spreman naredno, ali vidjet ćemo hoće li on će ostati u ekipi, a to ćemo upravo vidjeti sad kada se prebacujemo za ekipu za 3. kolo. I evo nas na prikazu za Game Week 3, moja ekipa. Na golu će biti Robert Sanchez protiv Evertona, vidjet ćemo može li protiv clean sheeta na domaćem terenu, ja se nadam da mogu. Everton igra solidno prema naprijed, bitno je zaustaviti Richarlisona i Calvert-Lewina, riješili ste reći 90% cijele ekipe. Vidjet ćemo, imaju dosta problema s ozljedama, ko će se vratiti, ko ne. Nadam se da možda mogu uzeti clean sheet kao i protiv Watforda. Što se tiče obrane dalje, Joel Matip će mi biti siguran starter za ovo kolo, ali nemam bolju opciju za ubaciti. Igraju protiv Chelsea, istina igraju protiv Chelsea koji je često u rotaciji iz kola u kolo. Bitna stvar, igraju doma pred domaćim navijačima, što je vrlo bitno. Do sad nisu primili gol u prve 2 utakmice, istina igrali su protiv Norwicha i protiv Burnleya. Matip je također velika opasnost na prekidima gdje je jako visok i može zabiti gol glavom, tako da za sad ću ga imati u ekipi. Nakon toga Vladimir Coufal, očekivano ovo kolo ću ga sigurno staviti u ekipu, igraju protiv Crystal Palasa doma. Ne vjerujem da će možda biti toliko ofanzivan s obzirom da će imati dosta posla sa njihovim najboljim igračem Wilfredom Zahom koji ide direktno 1 na 1 sa Coufalom. Nadam se da će ga zaustaviti, iako je Coufal puno bolji ofanzivni nego defanzivni igrač. Ovdje gdje je Joel Veltman, vjerovatno će biti izmjena, to ćete vidjeti kasnije tijekom slaganja ove ekipe. Sad ćemo se prebaciti na vezni red. Vezni red Jack Harrison, očekujem da se probudi nakon prva 2 kola gdje je bio dosta loš, igraju protiv Burnleya u gostima, tu će li sigurno vršiti pritisak, imati posjed lopte, tako da tu su oni dosta jači. Burnley ne igra na pressing i on bi tu trebao imati puno više prostora. Mohamed Salah protiv Chelsea, njegove stalne mušterije, protiv njegovog bivšeg kluba, očekujem da možda nešto napravi, igraju doma nakon Blenka u drugom kolu. Nakon toga Bruno Fernandes protiv
Wolvesa. U gostima dosta naporna i teška utakmica s obzirom da Wolves igraju dosta čvrstu obranu. Znamo da to zna biti s malo golova. Bruno na penalima, na prekidima. Može se možda očekivati nešto od njega. Sigurno će biti motiviran također nakon Blanka u drugom kolu. S desne strane za sad, samo za sad je Pablo Fornals. Igraju doma. Ali tu mi je velika dilema, on ili Neal Maupay. Maupay ako bude zdrav, vjerovatno ću probati s njim, ali vidjet ćemo još to. Nisam 100% siguran u njega. Igraju doma protiv Evertona koji stvarno igra kriminalno loše obranu. Palace je dosta čvrsta ekipa i oni će se povući protiv West Hama u taj dupli blok gdje će napadači biti samo lagano napred, ali ništa previše. Blaga prednost Fornalsa ispred Maupaya zbog ove Maupayove ozljede. I naprijed će biti Michael Antonio i Danny Ings. Michael Antonio protiv Palace, uvijek opasnost. Danny Ings prva 2 kola je zabio 2 gola, sad igraju protiv Brentforda doma. Brentford veliko iznenađenje, da za sad 2 clean sheeta, nadam se da će Ings osporiti i zabiti barem 2 gola prije nego što ga izbacim vjerovatno iz ekipe da mi opravda taj učinak do kraja. Ono što su mogući transferi, postoje 2 mogućnosti. Prva je da umjesto Joel Veltman bi preselio na klupu. Pablo Mari, igrač Arsenala koji ovo kolo mi nije u planu, vjerovatno bi izašao iz ekipe i umjesto njega bi tu ušao Leedsov dokapetan Luke Ayling. Luke Ayling možemo malo pogledati njegov profil. Što se tiče njegovog nastupa u prvom kolu 6 poena, fenomenalan gol protiv Uniteda, dosta ide naprijed, ofanzivan je i dosta često šutira izvana. Ima sjajnu dugu loptu. Drugo kolo protiv Evertona 2-2, samo 1 bod, ali nema veze, možda se i on vrati u trećem kolu. Zašto Luke Ayling? 4,5 cijena 13%, mogu tu probati sa Cooperom, mogu probati tamo lijevo sa Juniorom Firpom, ali on je nesigurniji starter jer Dallas može igrat. Nekako mi je Ayling najsigurnija opcija ili najsigurniji na tom desnom beku. Rekao sam 13%, vidite raspored. Burnley u gostima, mogući clean sheet vrlo lagano. Nakon toga protiv Liverpoola doma, to ću ga sigurno ostaviti na klupi, ali onda imaju Newcastle, West Ham, Watford, Southampton, Wolves, Norwich, da se tu hvati dosta clean sheetova ako Leeds stisne obranu. Vjerovatno bi tu bio Ayling, 4,5 cijena u odnosu na Pabla Marija kojeg bi izbacio iz ekipe. Ukoliko Pablu Mariju padne cijena, vjerovatno će onda ići Veltman van. Ako Veltman upadne, onda sam u blagim problemima, ali moguće da ću transfer raditi prije očekivanog, odnosno prije petka kada ja inače radim transfere. Ukoliko se ne odlučim za taj transfer da Neal Maupay bude crven, ali to je druga opcija, mislim da ću ići ipak kao prvu opciju transfer u obrani. Ako Maupay bude možda u kritičnoj situaciji, može se također dogoditi da će umjesto njega ući, možda malo i neočekivano s moje strane, Newcastle Alan Saint-Maximin, fenomenalna opcija za narednih par kola. Fenomenalna cijena kao prvo, 6,5, samo 6%. Možemo i pogledati njegov bodovni učinak do sad. Prvo kolo je upisao asistenciju, drugo kolo ništa, ukupno 8 bodova za sad u 2 kola. Utakmica protiv Southamptona doma, Newcastle traži prve bodove, nakon toga dosta teška utakmica protiv Uniteda, pa Leeds, pa Watford, pa Wolvesi, dosta teška utakmica protiv Tottenhama, ali igraju doma i nakon toga Crystal Palace. To je moguća opcija, vidjet ćemo šta ćemo s njim, ali za sad je tu Neal Maupay. Sad ćemo se prebaciti ponovo na ekipu. Možemo reći ovako, ovdje gdje je Veltman trenutačno sad će doći Luke Ayling, tako da on je po meni tu opcija za sad broj 1 ukoliko se nešto neočekivano ne dogodi. Tako da tu je Veltman vani, odnosno na klupi, Mari ide van, a Ayling ide tu. Za kapetana sam zaboravio reći, kapetan ide Heung-min Son ovo kolo. Očekujem njega i Kanea zajedno u postavi naredno kolo. Što se tiče Sona, domaća utakmica protiv Watforda koji je pao u drugom kolu. Možemo pogledati njegov bodovni učinak. Prvo kolo fenomenalnih 10 bodova, drugo kolo 3 kao što smo rekli malo prije. Izvodi kornere, izvodi slobodne udarce. On je kapetan, domaća utakmica protiv Watforda. Na Vajsu bi vjerovatno ću staviti na Mohameda Salaha. To sam zaboravio, nije se prebacilo na njega sa Bruna. Da se dotaknem klupe za kraj, tu će naravno klasično biti Ben Foster. Za sad je tu Neal Maupay, drugi će biti Kostas Tsimikas, ne vjerujem da će startati ovo kolo. Ako starta, možda bude greška, možda ne. I na klupi vjerovatno zadnji će biti ili Veltman ili Pablo Mari, s obzirom da smo rekli da Luke Ayling je taj siguran starter za mene ovo kolo. Eto, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se video svidio, ostavite like. Naravno, u komentare napišite koje su vaše promjene za naredno kolo. Subscribeajte se na kanal ako još niste. Podijelite video ukoliko ste u mogućnosti. Ukoliko dođe do promjena u mojoj ekipi, naravno to ćete moći vidjeti na našem Instagram profilu i na Facebook profilu, tako da ako niste možete nas i tamo zapratiti, aktivni smo svakog dana. Zapratite i našeg editora Naida koji radi izvrstan posao za sve
naše video uratke. U prodaji su od ovog videa pa nadalje i naše majice. Prvi put prodajemo majice sa našim logom. Ukoliko ste zainteresirani za kupnju majica, javite se nama u inbox. Možete ostaviti komentare ukoliko želite kupiti majice. Eto, to bi bilo to, a do idućeg videa sportski pozdrav!